Ayata kino na apiai riongete la showman keda Abolia show nesda ebuni ai tojokar ekeune loda Abolia show kotoma osemeroi luegitigita ko Uganda. The bishop sits on the F file or the C file and it moves diagonally. Yon Omuron, Loda Epolokit, nu Abolia show, ko Semeruka senior, ko Palisa, ngesi keon tebe, karaide Apugan, kerai na peta, nu aiteganar Abolia show, kotoma doketanu gitigita, konye ekada, ngesi loda apiai. Emule migeuto so, Abolia gweleti boru matero machis, konye ekidiopo. Mwendo kwa nakapa bunoto, iko spaperulu, nuwe rasu kizalo Palisa. Angara kisa yang naboli yala masono dolo site training duwe jensi dumu situ mane ne pedo Abolia le cheso jok to checkmate the king. You can call it a knight or a horse. Where do they sit? Which file? They sit on the B file And the G file. G? Yes. Iriongete la showman keda Abolia show ngesi echama kit iduwe ai todianar atalantan kotoma Abolia show openat omweso chess scrabble cricket woodbo kotoma ache Solomon Odemun loda ingarni kit ai na petanu Abolia show ko Kamuge primary school o district alo Palisa ngesi keon tebe ai yatakino na piai nesida ebuni ai nakin atalantan nuegitigita elomnete kane jasi Apollo unak. Ano Abolia game ni chamuti be ubuna itolomo ni duwe elo stop Abolia chessboard elo setu na papi na che elo setu tona kunyandaka na madala che elo setu chiri duwe na Abolia na ara ipudasi doso da nebe tai tutore kapa kina itutore duwe tona itolomo nunu Abolia ite tona lusa papi na che Solomon Mugoda loda erai etutoron kotoma inapetanu Abolia chase ko Uganda yesi keon tebe ejasi Uganda kera talantanu egitigita. We shall make sure we occupy these children who would otherwise be spending time doing reckless activities, engaging in productive games like chess. The same way they would have played other games like football, tennis. So we keep these children engaged all times through this game of chess. Gabriel Esikukanuka TV East Koibuga Soroti. Okay. Can we listen?